muraho bene data, ndabaramukije cyane abari muri Afurika, mwaramutse abari mu bihugu byo hanze, mwiriwe. Nongeye kugirirwa umugisha n'Imana kugira ngo ngere hano, maze iminsi ndagera kubera impamvu zo muri iyi si nyine, habamo impamvu nyinshi. Twabuze umubyeyi wacu bituma ntaboneka. Umubyeyi ni kaka kandi yaratureze cyane, komeje gutanga mpore abantu bose babuze ababo, hariho umuryango wo kwa kaka cyabura kwa sokuru, aho baherereye hose ndabagira ngo mwihangane. Kaka yakoze mu gihe cye kandi yagikozemo neza, nta deni adusigiye, ntacyo twamushinja. Dushimira Imana yamuduhaye, aba agiye nk'intwari. Turashimiye kandi dushimiye abantu bakomeje kumwitaho, ndetse n'abandi babuze ababo. N'impore cyane, niko mu isi bimeze. Twese niyo nzira niyo tuzoca, niryo rembo Imana yafunguye kugira ngo tugere ku Mana. Rero mu gihe tugihari twebwe tugomba kubikoramo vuba kugira ngo tubashe kugira umusaruro, tuzabasha gusarura, tuzabasha kugeza mu bwami bwo mu ijuru, kandi tubashe no kugira icyo dusiga muri ino si kugira ngo Imana ihabwe icubahiro muri gihe cyacu iba yaraduhaye. Rero uyu munsi nongeye kugaruka, nababwiye ko hari icyo tuje kuvugana ku kijanye no kwiteza imbere. Nabwira ko nza kubaheza ubuhamya, ariko mbere tubanze dusenge, niturangiza dusome ijambo ry'Imana, tubone gukomeza gahunda twari twahanye. Kandi mu by'ukuri ndashimira Imana ku badukurikiranye, ku batubajije uko twatinze. Dukomeje kubashimira. Imana ikomeye, Imana igira neza, turagushima kandi turaguhimbaza. Tugushimiye ku munsi mwiza wongeye kudutiza, tugushimiye ko wongeye kuduheza kubyuka amahoro, tukaba tubashe kugera hano. Icubahiro n'ikuzo Data bikomeze bizawe. Tugushimiye kuko waduhamagaye, tugushimiye ko waduhaye umwami kugira ngo tuzatubasha kuvuga ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rinini, ni rigari, ntitwabasha kurivuga twenyine ubwacu, ariko tugushimiye ko uzudushoboza. Tugushimiye Mana kuko ukomeje kurinda abahari bagakomeza kumva ijambo ryawe, kandi ugakomeza utugirira neza muri iki gihe kigoye, igihe kiremereye, igihe cy'imperuka, igihe kinanije abantu. Ukaduheza duhora dutekereza kubw'ijambo ryawe, duhora tuvuga ijambo ryawe, guhora twumva ijambo ryawe hirya no hino ku maradiyo, ku mateleviziyo, mu bihe bitandukanye, mu muhanda. Rero turagushimiye kuko Mana waduhaye kukumva kandi no kukwemera no kugukurikira. Rero turakweretse abatarakumenya kugira ngo ubashe kubaheza kukumenya Data. Turakweretse ndetse n'abaha basubira inyuma, abo nabo Mana ubashe kubakomeza. Turakweretse n'abafite intege nke, abo bose ubashe kubagirira neza, ndetse n'abafite intege nke z'umubiri, abo nabo Mana turabakweretse kugira ngo bagirire neza. Rero turakwiyegereje muri iki kiganiro cyacu kugira ngo Mwami ukomeze ubane natwe, kandi ukomeze Mana uduhe imbaraga, ukomeze utwambike imbaraga z'umwuka wera kugira ngo tubashe kugira icyo dubasha gukora ku bijanye n'ubwami bwawe Data. Icubahiro n'ikuzo bikomeze bizawe, tubisaba tubyizeye kandi tubyiringiye mu izina rya Yesu, amena. Twaje uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana riri hano muri Zaburi, Zaburi 25. Zaburi ya Dawidi yabashije kuvuga mu gihe Imana yamugiriye neza. Muzi ko Dawidi Imana yamugiriye neza, kandi yari umuntu ukunda gushima Imana. Haravuga ni 25 gutangira ku murongo wa 3. Haravuga ngo siko bizaba mu bamutegereje, ntabwo bazakogwa n'isoni, ngo abava mu isezerano nta mpamvu nibo bazakogwa n'isoni. Amena. Ahangaha Dawidi yavuze kubw'ijambo ryo kubana n'Imana, ko nta muntu uzi kogwa n'isoni. Iyo uri mu ruhande rw'Imana ibibazo byo ntibibura, intambara ntizibura,
indwara ntizibura, gupfusha ntikubura, gukena ntikubura, guhunga ntikubura, guhura n'ibibazo bitandukanye ntikubura. Ariko muri ibyo byose yaravuze ngo ntabwo uzokugwa n'isoni. Umuntu wakiranukiye Imana, umuntu wakoreye Imana, umuntu ugendana n'Imana ntabwo azakogwa n'isoni. Nubwo ibihe bimukubita, nubwo isi ihinduka, nubwo ibihe bihinduka, ariko Imana iri kumwe nawe tizihinduka. Dawidi yagiye ayisobanura, agenda avuga Imana yabonye, agenda avuga Imana yabonye mu bibazo bitandukanye, agenda yiramya, agenda yishima, agenda yibuka. Hari byinshi yagiye akora kubwo gushima Imana kuko yamugiriye neza. Aravuga ngo siko bizoba kuba mutegereje, ntabwo bazakogwa n'isoni. Ni ukuvuga ngo ku muntu wese utegereze Yesu nk'umwami n'umukiza, umuntu wese wisunze Yesu, wisunze Imana, uri kumwe n'Imana, mu gitondo akagendana n'Imana, nimugoroba akagendana n'Imana, aryamye akagendana n'Imana, ntabwo azakogwa n'isoni. Ngo ntabwo azakogwa n'isoni. Bene data, nubwo duca mu bihe bigoye, nubwo duca mu bihe bitugoye, nubwo duca mu miraba myinshi, nubwo duhura n'intambara, nubwo tubura abo dukunze, nubwo duhura n'ibitugerageza, nubwo duhura n'isi ya none igoye, nubwo duhura na Satani akatujariba, nubwo duhura n'umubiri ukatugora, nubwo duhura n'isi ikatugora, ariko ntawe uzakogwa n'isoni umuntu wese utegereje Yesu. Haleluya. Rero biradusaba gutegereza, biradusaba kwihangana, biradusaba gukomera, biradusaba gusenga, biradusaba kwihangana, biradusaba kubabarira, biradusaba gushikama, biradusaba kumasha. Ukavuga ngo uko bimeze kose, uko bizasa kose, ntabwo izatuma tudategereza Uwiteka. Yatinda cyangwa agatebuka, yaguhamagara vuba cyangwa yatinda, ugahora witeguye. Aravuga ngo ariko bava mu isezerano nta mpamvu yatuma uva mu isezerano ry'Imana. Bene data, nta kintu na kimwe, si ubukene, si ubutunzi, si ukurwara, si ugupfusha, si ukubura abana, si ukubura isi, si ukubura, nta kintu na kimwe. Umusaraba wose uhura nawo, hari abandi bahuye nawo kandi barihangana, barawunesha. Rero nta kintu na kimwe cyagukura ku Mana. Ariko ngo abazava mu isezerano nta mpamvu, kuko nta yindi mpamvu n'imwe yatuma uva ku Mana. Imana yakuremye, Imana iguheza guhumeka, Imana iguheza gutekereza, Imana iguheza ubwenge, nta yindi mpamvu yatuma uyivaho. Aravuga ngo abava mu isezerano nta mpamvu bazakogwa n'isoni. Abantu bose bacitse intege, abantu basubiye inyuma, tukaba tubinginze ngo mugaruke. Abasore, abamama, abapapa, nta handi heza ko muri Yesu, nta handi tubonera amahoro, nta handi. Iyo ufite amahoro, nubwo wowe uhawe uca mu bihe bigoye, uzabibutsa Imana ibyiza yagukoreye, ukagira amahoro, Imana ikagutabara. Rero bava mu isezerano nta mpamvu bazakogwa n'isoni. Ibyo ni itangazo riri muri Bibiliya Dawidi yavuze. Kandi Dawidi ni umugabo w'Imana, Imana yatoranyije, itabaririje, kuko izitora uko ishaka, kuko ababyeyi be ntibari baramutekereje ko yoba umwami, ndetse bene wabo ntibari barabitekereje, ariko kubera impamvu y'Imana aba umwami, ayobora ubwoko, agirira neza igihugu cyabo. Natwe iyo dukomeza kwisunga Imana tuzagirirwa neza bene data. Kandi ikirushaho cyose tuzobona ubugingo buhoraho, tuzabona ubwami bwo mu ijuru, tutakicongera kubabara, tutakicongera guhunga, tutakicongerwa gusuzugurwa, tutakicongerwa guhohoterwa. Ibyo byose Imana izatugirira neza. Rero dukomeze tugire ibyishimo, nubwo ibihe bishaka ko tutagira ibyishimo, ariko twebwe twirememo ibyishimo, nabwo ni ubundi butware. Iyo wishimye niho ubasha kwivura ibyo ucamo byose. Nkaba nongeye kugaruka, nabasezeranyije ko uzabaheza ubuhamya bw'ibintu byo kwiteza imbere, kandi mbasaba ko no kwiteza imbere biri muri bimwe Imana iheramo umuntu umugisha, kuko yaravuze ngo udakora ntakarye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Kandi udakora nyine aba afite ibibazo, aba ategereje, abahora asaba. Kandi umuntu ufite ubwenge,
akagira n'amaboko, agomba gukura amaboko mu mufuko agakora kugira ngo ateze imbere umuryango we, ateze imbere igihugu cye, ateze imbere ahari. Basabye kugira ngo twiteze imbere, cyane cyane abamama n'urubyiruko, twiteze imbere kugira ngo ejo nitunataha iwacu tuzagire umumaro iwacu. Turafite kwizera yuko tuzotaha, kuko Imana yadusezeranyije kiriya gihugu igihe nikigera tuzataha. Rero nidutaha tuzatahe dufite ubwenge bwo kwiteza imbere, bwo guteza imbere igihugu cyacu, bwo guteza imbere ubwoko bwacu. Burya icyo washize imbere, iyo ufite purani y'ikintu ukigeraho, ariko iyo utakishize imbere utagitekereje ntiwova kukigeraho. Ibyiza birashakwa, ukabiharanira, ukabisengera, ukabikorera purani. Rero nje narabipimye ndagerageza uko nshoboye. Igihugu narimbamo nibwira ko Imana izibana n'abantu bose, ubu gishoboza abagabo ariko ishoboza n'abagore. Nkora purani yo kubaka inzu, ndagenda ndayikora, ndayisengera, ndahaguruka ndakora, nubaka inzu mu gihugu giteye imbere. Hamwe twaciye bamwe benshi, nubaka inzu. Umutware wanje yaje kuyigeraho narayubatse. Rero mbona ko ibintu byose bishoboka. Shiramo imbaraga, ngakodesha amasambu, ngahingisha, ngaja kuzana abo mu isoko bakampahira, bakandangurira, ngira amafaranga menshi. Kora iyo bizinesi yo guhinga, kandi ndahinga, n'ubwenge burakora. Ubwenge bwonyine nabwo ni igishoro. Ngahingisha, ngasarurisha, kagurisha, nkabona amafaranga yo gusubira guhingisha, nkabona amafaranga yo gusubira guteresha. Ibintu byose nkabikora kandi nkabona inyungu. Ngeraho nubaka inzu y'ibyumba 4 kandi binini, inzu ya kijambere. Nza kubona ko ibintu byose bishoboka. Hari igihe twibwira ngo umumama ngo ntacyo yashobora. Icyo gihe niga segonderi, kagenda kuwa gatanu no kuwa gatandatu, akaribwo nkora ibyo bikorwa byanje. N'igihe cyo kubakisha icyo gihe ngera kuco natekereje, kandi ubu ndabishima Imana yuko yanshoboje kubaka inzu mu mujyi. Umugabo wanje yayigezeho narayujuje, yagaza yumva kuza nubaka ntabisobanukirwe, kagenda gukoresha imbaho, kagenda mbese ibyo abagabo bakora natwe twobikora. Ngeze muri iki gihugu hari aho twubatse za Gitengera, abantu benshi barabizi. Mbarangije nifuza ko tuhubaka inzu, noneho nkabona ko benshi hari igihe batabyumvaga. Ndasevinga amafaranga, habura makeya ngo ngure ikibanza. Nibwo nasaze umutware wanje aranyongerera. Nubwo twagize ubuhanya baradusenyera, ariko mu by'ukuri nari nakoze uko nshoboye nk'umudamu kugira ngo nteze urugo imbere. Twagiriwe umugisha hano muri iki gihugu cyo muri Kenya turi. Harimo ibi bintu, tiwobura igishoro, tiwobura amafaranga yo gukora. Uragenda ugafata amafaranga y'ikibina, ugahaguruka ugakora, wamara gukora ukiteza imbere kandi ukagarura amafaranga. Abakoze ibibina nabyo turabashimiye kuko biri muri bimwe byaduteje imbere. Rero abashaka kuzambaza muri komenti bazambaze, nomero zanje nizo nkoresha, bazambaze tuganire mu gikari. Niturangiza duhaguruke nk'abamama, abasore, abakobwa, abahungu. Mu kintu cya mbere mureke ibintu by'urugomo byo kuba abapagani, muhaguruke mumenye Imana, musenge Imana. Icya kabiri mwige, icya gatatu mushake, icya kane mubyare n'imiryango. Ikindi kandi mukore, nta kintu na kimwe kitaza kiva mu kuruha. Habe no gukorera Imana bisaba kwigomwa, habe no kugendera mu gukiranuka bisaba kwiyima ibintu byinshi.
rero kuryama tukugabanye, ubunebwe tubugabanye kugira ngo tugere kuco bifuza kugeraho. Rero ndabashimiye, n'ubutaha, Imana ibahe umugisha.